oblipe bia ompa obi nkoso bia no sanipa no be ye hum tinemu you see eti Obofour asema beka abonti nyina no Obofour wangyina so e no nim se asema wakasa e no kure o se sis Bempah kan se akoje bosu nyina na wankasa na office we ni papa but oben no on se Bempah o e chameleon Obofour na e ka enyemi na ntena na meka share my kwaba ediba attention TV so and your mom mu PC na natiri na majimaki na kesi o attention TV so and me ba bi chai insemi no people say ku ha te say na sabi ye bedi ye ho enkomo ni mu odin ankasa ewo fidie kesi so debi ameka chiro se me fa bibia enkamo mu attention TV so e ba political aspect amefa enkamo mu e ba entertainment so amefa enkamo ne ba ye videos so sense ma mefa enkamo debi ameka se binya eye nimdiefo ewo fie ha eye reverend fo ne prophet fo ne o makwadre ewo insem nim tese ye no abesidwa ne ya bobo insem no ho ene ne etwagu eye reverend Obofour ene reverend Owusu Bempah ensem atese asofo mienu achese omo mienu ne nyina atwe bread knife ene o mama form bread ene we di si ha na we di esi ha we di woso sebi na we nso di awoso just akoye kwayo bedda nti ene ne yanya eye prophet 99 ewo fi ha ne meni ne baba twetwe nkomo ne emu odin ede afa eye reverend Owusu Bempah ene eye reverend Obofour ensem ene atese ewo ye man Ghana mu ene prophet me ma wakwa ba attention to this ejo so papa te say nyamia dum dade no o se ebedi ye ho kombo otwi na mu oduru ya susu ka twi no dade mat se ensem no de ho ayese anaka mama me boa o se ebedi ye ho kombo ne mu odin one ho one me na me no ba bedin kombo dabi abotre o kasa twi kasa mu oduru aka ne yi it's not that because say because one kasi ye besusu ye be kire ya adwen na kasi ye be din komo anya hwe nyame hyira mo we de we mama afishapa nyame ka mu nyina mo ho mfa we nya sere enya saa na yete e de ba bia nipa wo ho a ma o pressure no ekofo kakra na sere na nige de emra abrabo mo e ba de ma mu nyina kwa tintin ba de ma mu nyi che na fe ye wure mu 2023 no be so bia na ba de ma nya yi na onya hyira for Kristo amen to Prophet 99 hello asema eda apaso a sebi me no ye ba be won ntwetwede reverend Obofour and reverend Owusu Bempah entokoyi asofo mi nu atese omo atwe bread knife dey si brodo so a we twa na we twa ha no then also wadwen chire nchia kase ekoma na Asante hini to so mienu koma Kofi Buachi police panyi to so mi sana koma me am director Wahab Mustafa and I no so na the train kan the years 2099 and I'm share papa yi obo am kwa me briso amende me so no me take radio ko TV na nam so well ana so ko na ke begwa kakra ha yeshi na tigani wa bishe me hit ni da no wode mo ma me fele me pese atiefo ntia asese mo agisika ewo Owusu Bempah ho ana Owusu Bempah frɛ mo se mo gisika na mo kama se mame no mo didi ya mo no mo kwan nyansa ya nton wo store yakopon bo nipa nyina ba wiase no o mo obi anyansa se obe obi a osu obi nyansa de kan nyansa ho ene bi ka se nipa we smart nipa we na dwemo do sa na tie ba se o mo obi disika to a o kina o basa ten na ko gesi sa nipa no eti mo yensu anyansa ne o se nyansa yen ton wo store na o didi so a no mo kwan am se bro nya ba wan udi mekwa aduane a o da o ndwen ti no mo kwan ni tietie nyina ne se yemfa no kwatu bia no kweda na papa Owusu Bempah o ye mistake bi o Ghana hanuma the mistakes no ye no pese obi ka fo no se ne o ye ne no kre but a very big mistake no ye
Oh. So officer, oh yeah, papa. Papa back with any boni idea. I didn't know how we say. We papa. Eh? Yamejuma na ebe mu no. Eso bia ne kwem fa so frɛ no. Ene so bia ne kwem nyame fa so de ema na dom. Se ene ye wo de so we say o chance be ya obi so de. Reverend Bofo ese so. Oba gidi. Gana fo nyina ntia ase. Abrantie we de fifa ne bai. Star be no certain ministry. Star be no de nya dom bebrebe se. Ye hu na o dom bebre. Mimi hu Obofo na Obofo wiska. Dada. Owiska obeto chanta prot. Ebe de ya so wo chanta tabula laji. Obeto sa prot oto no 800 million. Okay, nje so de ne ho ansa no be wura nyame. Debi mimi hu no. Okay. Which is 2016 or so. Okay. No, 2015 or something like that no. Okay. I mean who say you see stuff be abeto sa prot no. Sasa no. Na you oto 800 million. Okay. Do this. Yeah. Na oba kita hammer. Wow. Eti mimi hu no de na wo skada. But time hu say Obofour ya asole na edom agu na ase na ye doketwa. Ti no bia edwen kwa chiri se na branti obada ben. Ana ya anti nikin. Prekupe no eno hiti e o Ghana bam. Wow, na mistake obusu Bempah ye ni say. Wo Bempah ya. Wa be nya o platform TV station platform so say Obofour kwaje bosum e wo faade. Na sa bosum Obofour kwaje no ene na Obofour de ya asore. Na wo asole ba omo na mbe bo ma na say na Obofour eye video ni wo ho waka sem na wie automafa adwum say Obofour de boso na ya asore e ma itokwa ba oni Obofour tem e che na mo ye den mo kan bo mu wie no e na o do birthday e na invite Reverend Obofour koye no o 100 million fini bag mo e de ma o ha mo 100 million wie no wo do mic ma no e na Obofour bompa egu cake no so e na Obofour na sanso nsama mo twa cake no mu eto obi akwaji bosom no e o de ya so no e de na sa ne pakro no wa man mic e ma na bompa egu o cake so na da me se woni nyina bosom na mo de ya so re so mo nyonko na me choose oh yeah na se mo so ma adwin bosom na mo de ya so re because obi okita o yusu bosom na e che sa ne pa no abeda ne ni papa dia there be sister wow na ni nyina echi no na tu issue nya baba nyina no we know your name say Bempah na usa e hya ase kwekwa na mo sense oh yeah because manase me nya be ko nyina na fi Bempah e no omkopie na tu okay eti ye den asofo be ka say usa ye den e hya ase enu be sinko ntokwa na ko social media nyina no esi no ye bompa ye etrentre bi no mu e ma sa ne ma no ye den e kofom ye da sole ya Obofour kwala say me nya sole bio Obofour bandi na kwala na kwala o she na se Obofour sa na efre nua kwala okay o sa sole onya bio adan ya oni Obofour akonta e hamofie ana Obofour be pie so ana papa mu andi si abontin the andi ye say o attack Obofour pe ana Bempah friend say onjai nomra andi kroya ebe ye video say no nimi so Owusu Bempah collect okay no Owusu Bempah o ni papa o collect pa na Bempah ono ton apple on ton kuto on ton pure water on ton hwie wo na so dem okay Tvgh Sunday bia no Bempah hono yede okwa asole wo esi ofi Obofour a wote ko Bempah hono mi wudi seconds na watcha U10 360 U10 I say cobra no ana paja de say gam esi oni Obofour akoye baako ena okeka Bempah ho asem say Bempah na kan say minya say Bempah na kan say minya say Bempah na kan say minya say eti 99 so put your man na obetu aso
etiefo mo hu prophet 99 sem na obi egu ho sea edima Ghana for say hwere me wonko na me hwere msuban eye Reverend Owusu Bempah ene eye Reverend Obofour Reverend Owusu Bempah wudu birthday nipa na wo so akoji aduro ene odi ye na so na mani party se wona so ne niam na oye na aduro ene odi fi na odi birthday ku sika twie de bre wona isika ne ne omo na de share se bi ene o baby ene o cake ni kura prophet 99 se ne he Reverend Obofour ene so won se ne mu twa mu enti nipa akoji aduro achese odi ye sa ne ma we nyina no wo se ntimi agi ni tum sa so fa ene sa so tale mo ti kire me nyonko na me kire musuban enti ene e venye nsem bia na ise won so de ba bonten abere de be kan se ne ma na ekoso e wo ye Reverend Obofour no won so e de be unim e hobi mi sa so enko eye prophet 99 won se wasan so abe ensem so de ho kan zem na ne ani susu pa mo cho mo subscribe channel no e ma na mo share videos no na mo form comment embra na menya prophet wo he ne obi ensem ne dugo be say yes ene na tele ne prophet do na ba ma ne kan se ma kese e de hwe eye Ghana fo ne ye hunu kure e won ensem na ye ekoso e wo sa asofo mienu omo Ghana ha entem ni nyina prophet e ma ye hunu eko ene ne e ba nyina me sa eko prophet 99 won je se wadwuri ensem no e de egu apaso amai prophet some more how I just saw him. Prophet and the you see, no, Andy, obey, only Obofour by a bar queen. Okay, some child Obofour. Who's my passing me, Cassie? Who's passing me, yes, what's my there be. Yakopo Jumana da Hanumono. Yakopo say, no, oh, ye beef mo, but offer be soon day and back home. It in near Ekitayeno. Ye maintenance trosem no na ye bon dawru akwachiri enya ni pa na se modin manyakopɔ modin na odin che wasase so woni pa bi opase ni pa modin bia wagimi woni munyansa etina mesi nyansa ne nton wo store ana pase ni pa modin o create story to nua so be gunu ho fin na ye ka se wo nkwa na wo ye da bi Kristo on pesa wo ye sa wo ye chameleon onim chameleon abosu marketre take you oye do esa so say bayefo because umpe oblipe bia umpe obi because we bia no sane pa no beye hum tinemu you see edi Obofour asema beka abonti nyina no Obofour wangyina so e no nim say asema wakasa e no kure o se sis Bempah kan se akoje bosu nyina na wankasa na office we ni papa but oben no on se Bempah o chameleon Obofour na eka enyemi na ntena na meka what you say because me no be bia no kweda na me dato because ono Bempah no ni mi dada on me say me de me fire enso ni yeso be fa be from me say 99 asema waka ni de me sell yen twa so ceasefire aha why be pen etina meka sa no etini message say ne ekọ social media na ne ekọ so Obofour odibim eti mo a Bempah otim gu krom say mo attack Obofour no se nyansa ye nton wo store say na odbema mo hwe e ma enye Ghana fo nyina say asofo nyina saa no mo nyina mote omo ni adumo o serious e ma nyam say asofo ne gu o man no mo no omo nyina o omo ni adu omo ya zanfo kwa ne gu mo de bi se ne ekoso ye na ma Ghana fo akase se asofo 10 o Ghana ha the whole Ghana 10 na sister 4% be genuine okay 4 be genuine 3 be motromojo aso ngina ha the rest no ebi be den ebi ba kwaje aduro bosom ebi so be azampa e ka zan ti ase ne ka motromojo ti ase aso bi ase okita Kristo mu no san boy dwaman o di boni no hu ba bia ne nasi no sa but the 4% omo jomo na so for say nyame hu mu na ti omo nyame na edwuma kasa sa ne pa no we na de kono ka hu gu ni mu kwan echenduabo what I say wa kasa ka do me hu ba hu mu na wa mene no keke no echenduabo ba bre wo no ma wie ye o ma no na yi o ka o ma no na yi o ka gwana no na eda asem bia pasa ka ono no ya ma no tensidenti no okoka ansam nya no kwato bi so na o wie na akire afene be ko wie na ebo ya le bia ka o ye wu a
na de hye be efo bi wo ote akurase a obi a ono dwena brabo ho a na de be yi ko hye no se bibia na ka be yi a ka ma efo ka ye to mo se daada ba ye ne na ye be yi obi wo no na ye ne ho ye ono na ye ne ho te ga de ti na wo so be pa so yo difo o hu ade ko akiri ade ti na otwetwa ne nuanom enanti e wa Ghana ha ka se ka wo so be pa se ka wo wa ka se bo wa ka se bo hu pae ka che wade se ba bia medu no saa ne ma we ne ma jai chiredi na nyame jewo now ye ntre wi ase nye saa ye maybe sa eye prophet 99 say Ghana for say me na natili mimi sa ema ne say entokwa eye reverend Owusu Bempah ene eye reverend Obofour ekun a omoma no made omo agigimi first one eye Obofour ba andi na ne obedi ne hu bagima ne obebese e wo Ghana ha esi wo reverend Owusu Bempah say menye say as long as ene okotwa esu eye we de osun ye dadwo say reverend Owusu Bempah enka hwenkyere me say me beye me papa enti me bisa prophet 99 say eye anase enye because empemfo mienu mu nyina mo nkwala we hye na se na nkwala so mu papa na nan mo ko na so mu de mu agim we si enye se manase mu nya we kan ne omo ye de omo pe we se krampo de sense mo kan anu ode mo kwa frɛ ye ma me agrada so me ka bi na ma me se me free prison en ba ye en che ene hit na o me body mu ne kra se anu ohye enti se bi me hye me bom a me dwen me ho enti mo ma me dwen me ho na se prison beat no free me want me be say prophet 99 e wo ha say eya na say enye na say eye susu na say enya susu so be na de beba enkola no because o mienu ni so be free so free he obi a wo de oye de be awesome no obi so da no kwabo ka me bia betimi enya nso so bi enkola no so de o mo haje ntokwa ni mu ana prophet se asofo mienu ko na mu nkwala no modi mu ho abaji tokwa no ma nkwala no sabio ese mu ho se den sofo no so panyina wo ne chen no obefi ne nase akọ na wokọ a nya odi ye obi no obi di be ye o office ne ya mo 10 cd o china 10 cd na mape obe wa ba down abedi sofo panya tem kaso sikanti thank you etino se nkwala no especially nyansa de omo so nyansa no moto omopanyifo ne fo se papa bebe am edu no manyi munye nkwala ti sansensem we no munjai na se yetitimu yie wo Kristo mu a dachi mo so abaye papa abebo Kristo hu dawro mo fa azan ensi mwanim ba se mo no so adwen kita mo nya dwa pa de bia no obefi so panya se ko no na oso de no mi na eko wow na aya na asebi chi ma adwen so we ya so fo panyi na so fo kitu ahye wase a se na wote de no ma akwara so wote de ni bi me 99 asofo a me no be ye adwuma me mfa asofo more that for that. Oh yeah. Ayiri so 2 and 3. Asa. Ayiri so 2 and 3 asa. 2 kwapo normal. Okay. Asa. Me go fast over baby go baby debi because e biri mu target say nyame adwuma na sika na yepa wo mu. Ba me 99 de me pesika. Because na say me yepa bakwa me nje offering. Me se boto sika sa de metua boy ba boy sika maybe kwa na komokra de me. You see na se o ma sika ne de woni mka nyame adwuma mu a e ma ne aka no e be ye kotomponi azan. Because o ba sole a e na so betua wo asofo kitwa nyina mo bi sika o betua bambo sika o be ma adoyefo bi a wo wo ma ejamini lolefe ejamini transport ejamini medical edin no o be make sure say o memes no o be tisa akwankire be 99% e de gom so na munya kwankire we no gijo mu sika nyina because na be ya o betima twa workers ne bika na wo so ebia eden e be ka obotom e da ko bo peleman.
Okay, Prophet 99 asema okay. Your time no ya so de. Answer na ye be so dwumadi so no. Wo de uka bibi about sika 17% me chipping bibi na wutimi eyi ano ema atiefo nyina ete na ahwefo so hu ne ekom. Eye ya asofo ketwa ewo omona ase no. Most asofo no mu twom ni hwe asofo nketwa no. Ene esika no mo ya mo so de manya Nyankopon firi soro ma ba disika na ye mu na mu disika ni bi na mu di eye mu yie na mu di asi asori na say asori ne mana mo de aide be na mo de atoto ba asofo nketwa ni bi wo ha e ma mo ebre e wo mo na ase ne papa nhwe ene ebi nye se bi kwati ni bi o sika na ye ne ma bebre e de ma ye papa ne ba social media na ne boys o munim sa ne ma internet ne ade ni nyina obi rani ama obi yese ama prampo mo de be bo ni pan prampo na aye den tu be wu se okosofo wi nche kakra na we man bibi kakra nje se watwe akobe sofo nje se wo secret na bi a wo hu no so apeja no de akobi nti eja se ne ye koi eye wo futu be e na wo de masa asofo no je se ya afin so be ko na wiye no na wo de message atudwa be 31st bi wo how de be tudwa bibia so eni wa na wa kire wo kire kwan se be bia wo no ne na wo de number so atu edwa so bi pe wo kire kwan ya efuto re ma so foketu ane se mo shedin na ebibre asofo panyifo ni bi wono ma sana wo ka no ofre ne ba na mabukam si na mo de ko no wa ma asofo ketu ano 20 Ghana nka no wo yire ne mama na bro so 30 Ghana na in fact so fa car film transport film sena be de jana yire ebi ameke so no enye se de bi omo 30 Ghana no abi e wo ma no atoa pese ye eti mesi so for penifo ne se mo hwe kwala na yi na mo hwe mo yi a se na be ya wa benya timanya odobi en mo ye adwuma no na okoso a nya me ya do okoso a okono peaceful asopemu na se wo no o stretch no too much no more commode no na sika no wo side too much a de bia wasem ebe kwa bontin obas o memma bia o wo sika no obakọ sales of penyina chesa memma no yeni me se ono wo so na o best of penyi pa te na me so ono no ben pa so no okosewa nipa no begie di eti mma ye dodo ye ho se na Kristo be do esuafo no a Kristo be do ye no yesi ene yedi Yesu awoda na Yesu awoda na yedi ni sen eti se na wodi u birthday na unu bi aba onche se okomode no obedi kwa na yedi osususu a o kire your birthday eti no sky wo ho no o go to ni ma abedu birthday so okomode unu ya ka meshira mo amen no ka mo ho amen no tumu kwa na mu amen wo ba hwe video bia no nyame bie kwa ma amen 2023 ewade masika nyira osem no onye Obofour na wo so timi dia dance mi phone number ni 0249 05 02 78 0249 05 02 78 and 0244 13 10 66 0244 13 10 66 ne achi osu bia say ya leo o how be achi osu bia no amana bi o bia no frɛ Prophet 99 me yanka ya asɛm nkyerɛ me yɛ pa be wa abrekuma ahaya akra oba be yanhyira yedi paibɔ yenum paibɔ ebibia yɛ paibɔ oba topic erezia ɛyɛ paibɔ kuto ya me hyira oba bia wo bia happy new year bye edi me da was say yetu yensa flow na obae na me onyo kase ahwefo me da mase ese moje mbre na muthwe me eye mo ampiese na natili ewo attention TV so ene ensem no ne me baburu edi egu ho ma no e Prophet 99 say asofo na mo asofo nketwa ewo mo na ase no eye mo ntwa emfa hwe asofo nketwa no mo hu hia o mo so di mu na adwuma no ekoso na yesem beji scan nko anche say mo de ahye mo ho ne ne mo ni mabusu o mo so ewo abusu o mo dan obi enti ye mo ntwa mo ni enhwe esa de bia mo sensem ebe koso akọ abontin de bia se ne ayete se Reverend Obofour any Reverend Owusu Bempah e de etese ewo oman Ghana mu no medamase ese mo jembre na mo hwe mo pie se da se ne esan ebe hia ewo Attention TV so